Om Swastiastu. Punagpi gatra alit-alit sarang sami dumogi satekena lan bahaya. Tityang niwayan Sintia Utami penyuluh Basa Bali Provinsi Bali sane pulih Amongan ring Desa Celuk Kecamatan Sukawati pacangiring alit-alit sarang sami melajahang Basa Bali ngeninin indik piranti sane wenten ring prantena. Tutujane pelajahan puniki inggih punika mangde alit-alite uning napi manten sane wenten ring perantenan miwah mangde alit-alite uning nguacen aksara Bali inggih ngiring piarsea. Dandang, kukusan, kikian, blakas, talenan, siut, tiuk. Asa punika iwawu sampun kawedar materi ngeninin indik piranti sane wenten ring perantenan. Sane mangkin indayang alit-alit sareng sami ring jerone soang-soang mangde ngewowohin malih. Inggih, sapunika pepelajahan rahinane mangkin maka wesananing atur putan titian antuk parama santi. Om Santi 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 Om.